Muavanyisi Hlophe se u cince magiya a nge yi emahlweni na xiphemu xin'wana xa xikombelo xa yena xa xihatla ekhoto. Loko muavanyisi eka mhaka leyi a vule leswaku xikombelo lexi a xi jahisiwile, vayimeri va nawu va Hlophe va tshike ku endla xikombelo hikokwalaho ka leswi khomixini ya vukorhokeri bya vululami a yi nga ringanyetanga leswaku Hlophe a yimisiwa entirhweni wa yena ku fikela laha mhaka leyi yi tlhuvukisiwaka yi hela etikhoto. It is noted that the applicant has abandoned the relief set out in Part A of this application. And in the light of the disavowal of seeking a costs order by any of the respondents, all that is necessary is for me to note that the relief in Part A has been abandoned and withdrawn. Hlophe u tlhele a tshika xikombelo xa leswaku ku fanele ku nga vi na muavanyisi na wun'we wa le khoto ya le henhla ya Gauteng loyi a avanyisaka eka mhaka ya yena. Leswi tanihileswi muavanyisi Dustin Mlambo a nga va xiphemu xa xiboho lexi nga tekiwa hi khomixini ya vukorhokeri bya vululami laha Hlophe a nga voniwa nandzu wa matikhomelo yo ka ya nga ri kahle. In the review application, and this is the punchline, resulting in the inability of any judges within his division being impartial enough to hear this matter. That's the ground on which you advanced that request. Is that seriously made? Do you think that all the members of the Gauteng division constitute a swarm of minions who are enthralled to the judge president and who go about sucking up to him on each and everything that he has a whim about? Justice, I could only say that the content of that letter is unfortunate. I can put to you now that there seems to be no merit on any grounds for inviting a member of another division to come and hear this matter. Loko swi hete tano, xikombelenkulu xa Hlophe xa ku xiboho xa khomixini ya vukorhokeri bya vululami xi langutiwa nakambe xi ta tiwa eka siku leri nga ta vekiwa. Nhlangano wa Freedom Under Law na wona wu kombile ku va xiphemu xa nandzu lowu ekhoto.